دم باش گهدار و تماشاوان نهیشا دباسی روژایی رو دل گلبن. کریزا لگل آمریکایی باندورا خل آبوری سیاست و لیگرین ترکیه باوی کردکه. راگشیا لگل واشنگتن و درزاندن هفیمانیا به دهین سالان وکی کو پیوستیا پیدا کرنا آلترناتیوی نو لبر ترکیه درد خپش. مریو برین ترکیه و بتایبتی سروکمار اردوان دست نشان کرد بلا امریکا بزانه بجاردین آنگو ترجیحین دن لپیش مهنه. دوی چرچوبه ده نزیکاهی گرمتر لگل موسکو و تهران تیجیاندن. لی هر وها حولین گرم کرنا پیوندیان لگل یکیتیا اوروپایی جی باودکشینن. گروبا چالاکا رفورمی پشتی 3 سالان به آمده بونا وزیرین در و نافخویی دادوری و آبوری جبیه او جی به فرمانه سروکمار اردوان. وان حولین ترکیه که گرمترین روژبا ترکیه نه لگل جیگری سروک گشتی تفگره آسوی آنتوی و سروک شاقی قبرسی اسماعیل یلدش سودیامه دیار بکری هم دی بگرن دست و بنرخینن. سلاف که اسماعیل هف پیمانیک بدهین سالان لگل امریکا و نهاجی کریز آلوزی پرسکریک سدم آوی چیه تنی به روشا گرتی بونا کشه برانسن مروف دکاره و یکی ایزاح بکه. سپاس دکم ککی جمال. دنگه مته؟ بله دنگه تیک اسماعیل فرمو. از سلام و رئیس و حرمت خوش ترشیدم. فرمو Milli Beka Harekatı Kuzey Kıbrıs Ülke Başkanı o Genel Merkez Dış İlişkiler Komisyon Başkanı. Böyle İro evkeşe Bronson o de servi havai krizak şey bu بله براستی بفکر خود بیجم evya 500 sale لسر ve ülke gelek oyunu harabi çebu iro evya le bahane bu 500 sale ev proje de hayat edaye ev 100 sale jî gelek zede Xudan ser. Yalnız Türkiye bir insan yahu gerek Kürt, gerek Türk, gerek Laz, gerek Çerkez, Uzaza milletik ehil ve liyakat müteasip hatta iro gerek oyuna o gelek zorbeti cister xuavetin. O milletik bu oyuna o bıxrabi hatta iro derneketin. İro Türkiye benerin Kuzey Irak'ı sala 2006 da başla kir. لپهوی سوریه و لیبیا مصر fakat insani Türkiye kurmancı Türk Zaza dve konuya da gelek feraset و dirayet sahibi bu. Başa kek İsmail Nuha ev کک اسماعیل اف روشان نها گرودایی اف روشان نها گرودایی نها ترکیه جه سالا 1920 و ریا هفکاریه هفپیمانیه دوستانیه لگل جیهانا روژاوا لگل امریکایی هلبجارت حتی سالا 1952 ده بو اندامی ناتوی یعنی نها هم لیستکین 500 سالی لی ترکیه ببین و ترکیه ببی هفکاری و هفپیمانی وان تویه که چاوا دنرخینه بله کک جمال
5 ساله وقت و لستکی اروپای لسر ترکیه چه بو اف 7 ساله daha زیاده چه بو اف 17 ساله پر daha زیاده چه بو mesele Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan nine mesele ev 7 sale arz-ı mevut meselesiye ji bo evi havayı ki gelek zede zulüm bir insan emet şey bu gelek zede şandın gelek zede huyun rıjandın mesela Bronson ki İro emde takip eda emde araştırma eda mezedikin ki de Irak edaya o da eylemi Diyarbakır Ahmet edaya o da eylemi her velatı Avrupa edane ev mesela Jisar Recep Tayyip Erdoğan derketiye o mesela sadece mesela Recep Tayyip Erdoğan nine tamamen mesela arz-ı mevde و وانا جبو و ارز موجی چیز دستی و به اوی بکن ایرو دلار کریزیه سبه اورو کریزیه اد سال نسدو هفته دا başla kir sal nesdu haşte başla kir berevi sağ sol dura Kürt problemi o iro gelek uzanın ki 15 Temmuz darbe girişimi Berevi 25 Aralık darbe girişimi hasri kelam mesele tamamen mesele Türkiye'yi yalnız Türkiye'ci aliye dıdaji megavadijigo ki dirayet sahibiye insani Türkiye gerek Kürt be gerek Türk be gerek Zaza be gerek Arap be ev dirayeta ev ferasete lisere bertaraf dikin kabul nakin zulmü. Binere ev ekonomik kriz İrolu Türkiye dolar vay şeşu pencadi. Serviye vay cidisa millet ame binere bu ülke ve Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan yek vücut o ulber sekinine jive saate şundaji evli ber bir sekinin باشه کک اسماعیل نها اف آلوزیه کو رودای آلوزیم برفره جبوی ملت جی در دخی پیش یعنی نها 8 میلیون انسان ترکیه اف پرسکریکین آبوری پرسکریکین جواتی پرسکریکین پیوندین در و ترکیه دی بیجی لپیشی اما alternatiفین دنجی هنه تجی دست نشان دکه کو لهمبری ترکیه یعنی ایریش هنه falan başa alternatif peşa Türkiye için ki İsmail. Alternatif eğer em bunu yek eğer em ser zaman u ser Türk u Kurdi ev şerra müşter kurrakin ev çağ alternatif ama çeydi be iro em bev nakin iro em ev de kabul nakin o İro muhalefetek li bameye, İro siyasi parti li bameye, perrevaji alikariya vadike. Eğer bana bibiniyek ki 60 sal ev devleta Türkiye ev toprağına hükümdariye dünyayı kır. Elbette ki evji de kısasa xuda evvel hakkı xu bigerin. Kabul nakin. Fakat İro gibuniyek benerin de Suri 5 milyon insan İro'lu Türkiye Libameye ha evya tartışılmıştı be tabi baş yavaşıya bu ne baş yavaşıya bu. Fakat ülke olarak Evşes sale hamiti görevi kiriye. Dolayısıyla ne Avrupa, ne Amerika, ne İsrail ev duruma kabul nake.
ew heta kanin biraz zulmê bikin. Heta kanin dolara û bi bronson, keşiş bronson li ser we oyna çê bikin. İnşallah em bi Kurd û Türk û Laz û Çerkez em va oyunê we bertaraf bikin. باشە کێک ئیسماعیل تو تێ دیار کرد و ئەv باشترین ئالتەرناتیف ئەوە و هەموو ببن یەک 600 ساڵە وان عردان ئیمپەراتۆری پێکانی ji ber ku yek bûn niha li Tirkiyeyê çima ew alî nabine yek mesela ji bo ku nebin yek mesela li Tirkiyeyê Türk mafê wan heye dewleta wan heye zimanê wan heye her tişt heye ew mafçima ji bo Kurda jî nayê naskirin bo ku aştiyeke civatî li mesela li Tirkiyeyê di navêna Tirkan û Kurdan de jî rû bide. Belê. Di 2009 Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan li Amedê özür beyan kir. Zulma Kurda dî li ser we özür beyan kir. Îro em bi Kurdî li bajarê xwe û li derve jî em xeber didin. Ha em jî yani eviya vê qoniyê da ez ê heqiyê bidim te. Yalnız Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan tek din, tek bayrak, tek devlet gotina wê eger ki di vê çewhê da yani Türkiye Cumhuriyeti di nav vê ülkê da bayrak olarak soruna me Kurda tune bu. Devlet olarak soruna me Kurda tune bu. Berê wan pir zulm çê bû. Pir insanê me bi faîlê meçhûl, pir insanê me jî eziyet û cefa dî. Fakat çözüm süreciyê da her du alî jî di ser insanê me jî neheqî kirin. Çünkü çözüm süreci tek odaklı bu. Her görüşe saygı o her görüşü Kürtçesi nasıl olur bilmiyorum. Brez Yıldız ez dixwazim wê babetê bigirim desan hate got ku pirsgirêka Kurdan li Tirkiyeyê mesela em zimanê xwe qise dikin niha ez û te jî bi Kurdî bi hevû dûre qise dikin lê mesela Kurd li Tirkiyeyê milletekî 25 milyon ku heman mafê wîne tu jî wekî Kurdekî ez vê pirsê işte dikim heman mafê wîne wekî yekî Türk tu nebe mesela em bêjin di anayasayê de, di zakona bingehîn de, di xwendinê de, di tenduristiyê de, di anîna zimanya fikr û ramanên xwe de, di nirxên xwe de, di nîşanên xwe de, gava ku heman mafê wîna tune bê em dikarin bibêjin ku mafên Kurdan li Tirkiye hene. Belê Birêz Cemal. Hatta 2002'ye de yani hatta 1900'ye de ev problema pir zêde bû û meviya nikar bu gotana nav cemaatê, nav xelkê, nav milletê me bi Kurdî me nikar bu xeber bida. O kasetê Kurdî dahi me nikar dinlemiş bikira. Belê îro heng tiş vebû, heng kapî vebû, zimanê Kurdî ders bû ders. Îro TRT Kurdî li Türkiye Cumhuriyetê da bu resmi kanal. Bese nabese, belki hin jî em bixwazin heng tiş cêbe. Fakat em dîsa werin ser vê mesela burun son tüm mesele dîsa tê li vir dayanmıştı be. Çünkü ev insanê me ve 25 milyon insanê me ek nerahatî kirin, ek huzursuzî kirin nav me, dîsa ev insana bûn. Yani em behev hatin kişandin, em behev hatin êşandin. Şeyh Saîdê Kurdî
دورك سري لخرا كر gotin Kürt isyanı. Ele fakat dura derket ki araştırma ket işe ganimeti evji davamı ne nego. Em insani Kürt bevra ne dürüstün. Em insani Kürt bevra hainin. Ez li Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zamanı Kürdi ez Kürdüm ve bu Kürdici haber dedim. Fakat nav meda benerin li Kıbrısçı ez sağ görüşlü, müteasip, muhafazakar. Fakat zamanı meda Kürdi haberde meci Kürdici kabul nake. İcari ev olayat nav meda çeye bise, em behev nekilse, em hevudu kabul nekilse, o em behev razı nebinse, em nav xuda doğru nebinse, em çözüm ede nav xuda çeye nekilse, İro yeki Türk'teki ev nav meji, em jâ fahm nakin. Ev xetana pırçe bu, benerin de HDP'da milletvekili adayı derketin pırreva Türk kökenli çeye bu. Ez Kürdüm, ebu Kürdi ifade bikim, hevali emine Türk fahm nake. Ebu Türkiye ifade bikim, hevali emine Kürt fahm nake. Temel problem em di nav xuda doğrinin. Brez Yıldız. Niha beguman Brez Yıldız. Kurci milletekin kek İsmail. Kurci milletekin 25 milyonun tenili Türkiye li Bakurê Kurdistanê di nav vada dîtin û ramanên cuda jî dikarin hebin ev tişkî normal e. Di nav civata Türk de jî ev dîtinên cuda hene. AK Parti heye, CHP heye, MHP heye, İYİ Parti heye, komünist hene, liberal hene. Yani evnad nav milletan de bir uramanın cuda çey dibin ev bir uramanın cuda nayin ve maneku milletik mafi khoy vernegre ne usaya. Yani nuha li Türkiye jiberku tu muhafazakari yeki di liberal çey dibe ku mafi Kurdan neyin askirin jiber ve yeki. Bele. Brez Cemal rast de fakat îro tiştek ez dibînim bi fikra xwe dibêm binêrin ez millî beka millî yani temel degerê me elbette ki insan odaklı siyasi anlayış şebe başı de çözüm süreci de her ali ki da insan ketin ve süreci. Türk, Laz, Çerkez, Edinav Medaj. Fakat disa emtel ser temel soruna Avrupa'yı, Amerika'yı ve İsrail. Çözüm süreci bir şahsiye fikriyemen disa ek müdahale kırın, ek nehaştın vere seri ev milleti Avrupa'yı ve problem var, zamanın verdiği sıkıntılar. 25 milyon Kürt'e rastı. O 25 milyon Kürt'ü can ve ciğer yemeye. Fakat em bibin yek fikir olarak benerim Kürt olarak İro ele Türkiye mi? Ele Türkiye mi khwedê daye, bavê min Türkiye khwedê daye, kalê min Türkiye khwedê daye. Fakat ji kalê kala heta vir em kurban li fakat îro bayrağa Türkiye kabul nebise ev ya ne zulme. İro em di meclisê da Kürt olarak de 1 Kasım'da da 84 milletvekili olarak hem temsil ne bu? كك اسماعیل نها ده همی ایدئولوژیان دجی ده همو اولان دجی ده اسلام دجی
تێ گوتن و ئەو مافێ گوتش بۆی قەومێ خۆ دخوازێ دەوێتش قەومێ دن ڕێژی بخوازێ گەبە گوتوی مافی جوان را نەخوازێ ئیسلامیەتاتە بخۆ دکەوێ بن پرسکرێکێدا هەمان تش بۆی هەموو ئیدۆلۆژیان ژی دەرباز دەبێ گاوا و ئیدۆلۆژیەک دەردەکەوێت بێژێ ez mafê neteweyekî diparêzim divê mafê din ê neteweyê din jî wekî mafê neteweyê xwe biparêzê wê demê aştiya civatî çê dibe yanî toplumsal barış çê dibe niha li ew nirxandinên ku te anî ziman birêz yıldız yanî tenê em bi Kurdî baxefin tenê ji bo ku hin parlamenterên ku aslê xwe Kurdin di parlamentoyê de hene gelo pirsgirêkê çareser kê kek İsmailî ku ev pirsgirêk heta îro jî berdewam dike li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê jî. Belê. Ji boyê xwe dixwazî û ji boyê qewmê xwe jî ji boyê qewmê dijî bixwaze rast e yalnız hedîs dewam dike û hûn kes ji ser êdî jî ne üstünin. îro ez bêjim ez Kurdim ez Kurdistanê li vir dixwazim. Ew ê Laz bêje ez Lazim ez Lazikistanê dixwazim. Türk bêje ez Türkim ez Türkistanê dixwazim. Dwê çaxê Türkiye Cumhuriyeti li ortê namîne. Em hezar salê me behr biratî kiriye, me behra hevaltî kiriye, me behra ev bayrağa Türkiye me tev behr rakiriye. îro ez ji Kıbrıs de ujandîme gedê min Türk e. îro ev li vir bû Kurdistan û ez Kurdistan bayrağî bixwazim temam. Lê gedê min çawa be? Ev hezar sal em nav hevda ev hezar sal me behevra cenk kiriye, şer kiriye, müdafaa ve ülke kiriye. Çar ro berê Malazgirt zaferî bû. 905 sal berê me behevra hevaltî û me behevra cenk kir ji bo va toprağên ülke Türkiye. Ji bo wê em behevra hezar sale çawa me behevra dostî hevaltî kir ev 30 sale nav me da nerahetî heye. Em ê rûnin her birey olarak em ê muhaseba xwe bikin, em ê muhakema xwe bikin. îro 25 milyon kurmance 5 milyon Türk di vê ülkê de ye. Em heqê we jî nexwin, em heqê xwe jî nexwin. Feqat ev ya 17 sale yetkîkê da Kurdan û bi kanalan, bi dersê xwe, bi okulê xwe û bi kurmancî bir binêrin ez îro kurmancî xeber didim. Ev ya di 2002'ye da yani 2002 da me nikanî bû gotana. İşte ev oyun ne ev oyunik îroye. Di 28 Şubatê da rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan xistin. Mesele vana ne mesele Kurdi Türk'ü. Mesele vana ev ülke dini peygamber o İslamiyeti sancağa İslamiyeti de ve toprağına da radı be. Belê birêz İsmail Yıldız cigrê serokê giştî tevgera asoyanın teveyî û serokê şaxê Kıbrısê birêz İsmail Yıldız ku ji stüdyoya me yê Diyarbekirê tilgel me bûyî spas ji bo beşdariya te. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya îroya basî roj heta bernameyek din a basî roj her